mbona wabutare mbona buri ya right waburi ya right naka kata ya right zaka kwinda Bari Munonga Nanishaba MC. Yes, okay. Bari Munonga Nanishaba MC. Yes, okay. Ompera kigo no muzindaro. Yes. Ashabire kicheke kitwaza hwatia. So Katshabe kama ruhanga ubushobozi bwo nawe bari kutureto mu ryagamaka ga Julius n'umukazi we na family yona twisha kujurira mukoro bwo kwinjira muhara wit aire bwen mukama twijuka ubwataho bujyenyikane yagaraya ebintu kabishemeza byona byahebwo mugisha bwen taho bujyenyobo bwitu nabwo buhebwo mugisha omwizina lya tateitwe n'umwana n'umwoyo kwera. Amina. Webare sabachidikon abwejoshara beno nani kushabaka MC yes muzindaro. Yes. Abanyakinyamonzi n'umukimanyatu atujyo mu rukiko. Urukiko rumuhonerebo Kamusime Caroline nawe turumwesiremu
chairman LC3 LC5 then natidikoni n'abandi bona abakristayo ba Kinyamozi mbere ko nabandi yaho nareba abantu batakucenga nani bashaba ngoyere biro chikoro muyikirize ngire kinababuza abo kandi basakwa bahaba bakuze mu kundi mwanya bahabira bero muzinda rugumushije mbeno tabuza kutwara ubwire buringwa iza kubuze buzo bishatu byonka rero kudamare muzinda duhereze mukameka ikiguze kidambuze yakigarukamo tiro mungaro rero ndukumisa beno abantu imabatahamu ni murugahe muri baha kandi ndumwenda ki abantu baranga musibire kurungi yego tusibire ki itwe turi bine mu nguye tuzagwa ruciga turi batabari ba Mwibesa Davis twijire kurondo mu kago mu keje mwizire kurondo mu kago umugomo mwizire kabisa twijire kurondo buzare tyo no mu kazo mu keje ni mwendo mu kazi abanyakinyamozi kikigambo kitero mugaro munonga abakazi ba Kinyamozi owadibirerizo omukazi yaza kuboneka banzina abakazi bingi munonga tindukumanya omukazi w'okwenda muri yaba bidihana n'abakazi bingi noyenda omukazi noyenda ki nono omukazi noyenda mbuzi nono mahara noyenda ki tereze kintu ekyo ningakuhereza omukazi icyara cy'amano C3 ira kushabura kutumite kibo noyenda ki inyendo mwisho mu keje akuwa katereza noyenda mwicho ikanoja ngo ya mukazi na nakutereze nyodi omushobesa nikunda ko pesa je urero kumisemo beno ko kwendo muhara omugomu abahara twine bingi twine ba Jacqueline twine ba Mahoro twine na ba Pisi beno muryaba noyendo muri abo agamba nyenda Jacqueline nonda Jacqueline are you sure beno ba Irene twine bingi ni nyenda Irene nechikano twagwa abana no mama zina gashwana nonda Jacqueline nonda Irene so you are not sure oungenda ni mmanya no mmanya beno Jackie Irene ogo wagamba yes ndaze kuteganisa ndiho habwe Jacqueline Irene ogwe agire ku kujeshoboro umurika kamba beno waza kumpa transporter akaba ba Irene abo no baza kushanga no rwendo takumanya ngira ba Irene kabatano rero kuretere uyemo wawe beno wakumpa transporter kuretere Irene taro buzibu ikinza kigarukira bayigo taro shonga yona ba Irene abaje bano batwara owisha mtumire yes ni mwesiga kandi transporter mwine omusigazo wobwira akwateje bahasa no shagere mukigana elmo mutwara amazima kulisi ya pesente nyingi aka kambani hari mbeno umusigazi rabuka bogoti ya bru nono kumusha nagendero mu ndeje mbere sente ziri equivalent umari ngamashita kubayengaje kandi ndeje ni mangu yatambara juwo mwanya ibase kutambuza kurugi twetere ba Irene umushira ayetwarira umwana umuzinda rugo Kalisi oyo nobwira DJ ba Irene barubisha
Você fazer eu quase. Onai Bairi ni abo kugira ngo nashanga takubamanya reba mbabo ya mama. Onai umuyobozi hangayikiza abana bagaruka y'ishomero ariko wanetera bishomero Kashka waida iri ni kanondo mara ngamazi kandi babo ababaze bagaruka y'ishomero 10 kandi nizani 8 beno kubitira katari ngero gikiriza abamazi baza y'ishomero baze kushoma cyo bayi transport abagabo wanje tari bayi transport ubundi wasakota kawerize yakire to transport ayirinde aza agukubanza muzayishomero rero mushome mbere ati mwata ati yo mic DJ speed That's why my baby said you make me choke. Somebody's what to do. Mama quiere tu cantamie. Choco mañana cuatro. Luego te la culota. Choco mañana casa. Andalo mi celular. That's why my baby said. Yo quiero linandina. She said, "People are mad." You can come up and join. I'm Peter Cockolinia. She said, "Can you play that song for?" You feel me out of favor. Baby, Rudy Taylor. That's why my baby said. She says, so did they make the people tango? Hey, I'm nobody people tango. Oh, there's a bando. So did they make the people tango? Hey, I'm nobody people tango. Oh, there's a bando. All you want to do is body tango.
wanonye nawo katika mutwe na ujya nyine ba Irene amazima noinda Irene yego kandi ne baba basigara ne baba babariyo karaburemo obikomota nga ngeno bo ikizo kanyakira yesero uri kumbi ngataka kwinde chikwe kashikamba n'ikirungi nimuzara abana barungi konka mazimunge ndo mutari wasimba ano mugiga yansindikaje ezo balasa zimesente mazima sendeza Ika bambush azari mudora okay mwamara mukopese abana bereke kuruga no kutembendeje mwe bana mwe bishimu mazima mukiri bato mugende mushome baze kushomana babo mugende mushome shoba transport asaba mugiga yansindika yagira ngo sente zona nzibaye azabana mu mwamara mu njijuke ari mu mutwaro mu itani esente zirimo zitwarisha abantu mukaga na ilimbo no esente ziriho shangari mufekumi echo necho okay DJ echo nechuba ugende mulete Irene wasigara kwanga so when you move your body baby so when you move your body baby Ndio muhendo walemba bakuzaze cyanga mwene duhabwe mwene wananda ko kubaruka wakwataka katito kashara kampare ndabaruka garonje mwamijiri yasiwe bare kwerembaga yo mwaka ekintu kibonire ekintu kirije ito mushiya rukuntabura anda Irene yambira Irene Bueno, Irene ngo wasigarayo wawaika Masaka mudembese ndeje mundetere nashanga ataryogwe nuboko manyengo waturire mbere wanywa na soda uguma wisha twakora nga uwunkwenda ashimukwa kusinga urunje mu gihe cyane arusinga y'urunje mu gihe cyane ukamasiba nangwa na district yone ubwo uri kumanya kategeze n'ibyo turashe kunteganisa weronda yo murunji arukeruka umurete arukuzago mugomo zago hano Irene yauka yayoka Masaka wara yastura saba dikoni nakwanyire bazima mono kashi akasitura bona rebo kasha wa ruga America no bireba Irene uno nagambo y'Rwanda tebuka mukanya barakushaka sibyoshe tete cyambane yabandi kogwe tindamanye DJ terecho mayina rwishi So say,
Yesu nakweli amagero ezasigara muzimpereza akawumura omuntu yamazire kureba ati nareba ati nareba ukaino kirayongireho kingambira kingambira uruda kuchimanya shonge nakumburize cyoreba reba ati amazima natine bisho yareba Lotine misho yareba niko rugo kuriro bashira abagera okay natine bisho agati bashamutwahereza ubugabo Pasiteri tuzurije nitwenda muturengaro ezo muri kidara zonka katubongere ngaro tungambira aza abwa idini tarimo amazima nareba konkai nawe kusinga kureba
ukwesiga mbwene misho ganje kumkwija ndikura ija igetaga kureba je kandi kunaba ninsimbura enyoni yareka ibirahuri byanje okay kunkanija nabaranje kandi barabanje bamakuri hamwe ninga baramwe nije mu ndebero mujyabo ikibarunji umushaka tugambira ko n'abanyarwanda bagamba urunyarwanda na nyani neza nk'abanyarwanda nije mu ndebere nije mu ndebere ngo tubone cyo bamugambira yes tugambire kibareba rero tuze twashemera kubareba twashemererwa wasiba mutaha basiba je oguniwe Irene 100% original. Original. Abana ba duplicate. From the gift from the sisters of the twaleta ebimuli n'ebirabo ebindi kandi batugambire ngo nibakunda munonga webale badawita karonda kurungi first class akaronda kurungi first class okay actually the roses the red roses represent that he will love you forever and the white roses and the white roses, he will always miss you, even if he's at work. Why not? Nayego, you will always be his sunshine. Yes, sir. Eji apple. Yangu. Skin ya wilika apple. No, Rachel, we are happy to be here and thanks for coming us. Engar. Baja urukera umugabo. Wakireba? Nakireba. Numa abantu abanyarwanda bakunda ngaro. Beno unogira ngo anabaramukaza. Mukunde ibintu rego Irene. Binde kutigunya. Uri ne gumaho. Nezagumaho. Asitare te kwende teganisa. Oga kweri kumare tu muryo bakazi. Manyoka ronda kubi. Muryo bahara. Manyo yinde bariga. Konka. Mazima. Abishani, you try to be quick, we are time bad. When was up with there is a hariya. Went to Jerusa. Abone baramba kazi bawe. Uruswaye. Ko bimeto ku. Bana bakabura ujungu izuba. Oyange kuba. Ano mutishanje nango kukoze kwa kwijire. Kisha na chinga. Baza kumutabura. Mukito kuna fide n'ikindi. Mununga. Beno. Irene. Beno DJ. Enda kubuza Irene ndeba bashija bari bingi mununga.
munonga yaba nibona abashija bona bakwenda yaba harimo umuntu wawumwe ati umuryakakire DJ yaza kuturondera icyeshongoro kirungi ugende udere kumushija bawe ninga baba ari bono bakwatse bono bacumi daha kitero umungari kiteza kigarukira wahigo Keep it on the
tushanane kushwa atoko no wanje ngakanda kushweka no kushwera abatakashwizwe mwe no busasi ayirire mwakazindana gire kiyaga batata terezo muzindaro gwe nitenda muranga yone murire arahiri no mutakagira umuryogo bwite batata yego ba mama bashenkazi banje mwena bazira abandi abanyabuzare n'abanyamikago areka nisabona bankurize bona n'abatuze bona aguno bamushije wanje wundonzira mu bindi konga kandi we nanisha bamwitirize mu zaro mu kwego wabakira wamwakira renga abanyarwungira karupango mnogo wabakira ubwoba buryo munda bitarukuse ibirabo so oba kuzire umwambi Christopher itsaizi mukajitura na muta testimony na metro abagore opisha size ni bigani yes DJ Tengar yes sir ejilenga gayo mwaka 2022 Spend the rest of my life with you. Kenyonyozi Omaba mutonire kahe Beba mwana Laivi yangu yali ya ufungo Wakufungo butukufu Gake mfuna Oya chakatonda Banyinanga Our decoration Aqua Lux Pake kachimshawe Napupata mduka kanda tumekumsha Yes, okay. Oge bari kurete funguro kandi ziriya mushaha yo kuteze bihije magendizo kushetari yo kwinjira Bueno, abeshaha kwetari mnono witu nani kushabangwa kazinda rukahereze Yes, chebembera Yes, okay, bine abari kwakira kandi bakahandika kandi bamanyirete sente babitwiremu kandi mebyo kubuzabuza apana kandi uri kwende bahasa wena abayikiri yashikirira abantu abo nibamurereze bahasa rero atemeje cyari kwenda kutamu akore cyagenderire gukora atatuye kwasa kwitama amazinga agagisha abashabije kokora nizirebo misho bitwabije abahamire abashaba hamire bishimo twara ayirino je tabusha notamye muche noborye mpe muche noborye ntasima warebo ko ari kwaka
namazima niwe nokeye habundi wona atamanyire ayirimi muheruka ryo mwana kare bakwisaka basi hati omwami Kristo ekitongero n'ekyebeeyi tamwamani mingi okwatirire Irene omutware mpora omushitamizi otebagirira se twara omwiki mwishika eshamani bamukubu wamutori mukwatike okwateho naho ori kwenda sinde huyo shire yukwataho arayikana omutware mpora oshitamizi ije mpora reba mwana reba mkundo reba mwana linda achi DJ nyoka ndatera ngo shitame yuwawaza kushitamo wadena angwe shaha zatkwata kukawe bari kushitamo somukazi emyaka 18 ugirengize yiyiye kumusha mukurusta yiyiye porapo akesho kugaragaza yashita kugonda yes yamushitamis wena tukurase hendi kandi ko ndomusigara ro kwija kutestinga katurebera yabadamo bwoki ninga badamente zonche umwamira be ijo tse utesting yo bushira raubeni tamakantu kubwira nimana namundo bushira wamarotu otugambere ngo byababye yamakari mushemba jibarashure kabisa kanarebe kakora kumanya kumwecho ekikusharira na testinga bitu yaje zongo za kereta kweshikire mawe na nyoko yabera ukeneri kana najireba nashomo nyuma waraji muwe mikono wote mikono itaka wote Basham Shomo yongera ekintu ekyo nakira omwami Julius omushemburo abantu twenda tukitandikireho sawa munoga kapchachire ezinengaro zabare onezo nengaro zo kwakira cyo kunyoka eki yes soga abantu basema ekiremo obukoki batamo buri kumara niko kakaita kari kurodopena afana abanyire kufunduza ina ebintu abitwiye ba ashas mwisho kutegura aha ba ashas please wale wa asha nika MC mali kunenda ebintu amashyamba rukinambuza icyuma igitego kiragenda igisonga cy'ingabo nziza yaco ni murebe yenganda zayika abagaye abazigaba abamuzirande obeyi yenganda zayika abishemwe muriho Reverend, may God reach and abundantly blesses you very much. I am not education, but I can English. You good evening. It is over there to DJ Terebe. Esho chi to the Rosa and the
kakoro washanga abantu bona bariya embagaje nintekateka una president najimanya washanga hariho member wa parliament nabwenu bakaba shemere kutumita bwa minister atspirare ndijo yatwara ba minister na ba MPs yagira hiya abatwara bihaye tikopo umubyaguru abatsi mu muterero mu ngaro honareba witu abantu bacakunda warabagaro asamena chairman yaro sisi ni wego moraido turkunda mononga na wo mumenga yebara yanzuremba bazingonta kwa webare manakwete kushaniza ko muzekani eje yakakamba bakasijibine hariho chairman wa district yitu ya Ruchik na wo mutwere ngaro natukunda nitontumukunda reba mwana reba kukamare barukunda yitu binire wentu bakunda. Yes. Ahasigire abamazaza muturahukizo. Rero bagambira ngo 210 abana nibendagaruka ishomero bishemwe. Ishomero ni rwa matunguru Wisdom Nursery and Primary School kandi twinayo na secondary kandi ahwibire bagihireyo baditaharu baju rwa primary. Ba director bariyo umwami noga batedisoni kandi hamwe na Mucha Francis wa kumanyaka kachori nibamanye kizibu cyanyu ninge kizibu cyitwa kiturabire mahabwa kubidi bikiriza kugira ngo abazire nibaza kutusharunari school fees bano mureke kutina mureke kugira ubwoba mureta abana bije bege kandi pay no kutiza bakakushariraho kugira ngo umwana ataguma muka Leko mana yeke akubanira yihanga rya nyinshakare. Amina. Echo kure bandi bakisima bandi baza kukiterera umunga. Omuntu kukusharana school fees. Kandi bakatera ngo hariyo na basare. Ona bakabere batashemerire ngaro. Nabagizere ngo ngaro zakunu yane zo kwakura kamizi ko munshenye. Mwamutazuhurire ogeni ko byaje. Bita batari kumanya ndi Edison na Juka Kenya. Nikore imirimo y'ikaburijwe y'Imusi kandi uri kuba ine kizibu cy'amashanyarazi gamuteganisi ariko no kuyaringa ninga ine kizibu cya sora wampikirira akarima ko nikora bizaho speed ngo ariko nabira baraza ninga sho mukazi yaba nahinye mukiye narahusyeho kugira ngo atagaruka kamuberi hano. Yes, okay. Bitu abajenyi bitkuruka Kampala niho nabareba babatere bishani twatine na chance yo kubareba korera bari kuruka Kampala batera ngo erade ndera ngo banzeze konga nachiteka ino wamara kuchishoborora erade basabone banyaho DJ puro nata ngo puro complete no yiham erade basabone banyabo umanyaba sajate bafukamira sura fukamira musaje mukuru. Amina. Nukugira ngo erade nyemerire nikwe banyetesa erade basebone banyabo nkabamanya ngo shayo na natara ngo erade biri banteze mkubu evyo nisha naberuka nanzaha abanyankori ohurangu kije buhoro umushamukuru hurana kuboza ngunyukwari umushamukuru ngunyukwariyo hati obirebo lebero kutangara aba hari abana nabagambere nimwe wanyo kwebiriyo tugera abanywani bitu nkana sigiza abanyarwanda azabastamya ifa nabari munywani wabuhura yakurahira kandi ari kunda ati nokuri kwimana ati ndakakurira abana ubwishikara ryabanje nasitaryabe mwishikobo yinomwe kabajango inente mwetarisa hanego kamuryo gazaki abakuriya baba bihurisha babatakize mwana wadati no wanyo kwebiriyo bita hasigire ba ashaze mutwongere two kunywa cyabakiri kabakitenge ari wampo twizeno ubebare mwana wadati karampende yazara nibwe nakwe DJ tukechoma bari ku ruga changing dress mumurete mumurasema nyamutwe doctor onare washinarara mutera mubwira turuga rero bari kwenda kurara hasigire ba cameraman twabasi musibire
wallahi bade sita kubaita kumbagayo naye mukikozi inda olinda imaba ashaze mwije mu nyambogo nanda kwente rero tumwete hano ba ashaze muntabari banzoka ndero gwera rutambara twesotinge aba mazazi ona muri katira magaramwe kamujiro bwira kana nabatezere ngo umujiro bwira ko mukazari kwijya mukiba kwatagaruka kamwatinda nimutebutse murakabyara nimutebutse murakatira abana murakatira imwe bambe abasaide muriyo mukamazimu mukamana abagunda mwijora mani ga mutima rukwera abasara mumwereze mukono abasitabye mutendeye mukamana abagunda mwijora mani ga mutima rukwera abasara mumwereze mukono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twemerire twakira umugore ayibambe tuyimuce mwemere stand up mwimuce twakira abagore umumurimo gw'umutano kandi kwari okuza ngoma najina tiwebale yesu yesu nankunda niwe yamfirire Yesu nankunda niwe yamfirire Jonjire Sonankunda niwe yamfirire Nankunda Yesu nankunda niwe yamfirire Inkusima omujuni ahakuba tuwo waboye bembera bakwe orondezo kutura ngo nibagwenda umugambo wanyuguriro aza no kubatura ukagire cyo bakwatsunura
mushitame mwishitamira hamucekaho aza muranziye kuno umugamba mugwigize n'indi maboko ake aceka ake Zontebe mwazisyo mu mbuto munonga kandi zo mu muhanda wene zimwe muzirize Kashale kama ruhanga twenda kusima ahabo kuba watandika n'icyo bujenyobu kando kiri hamwe n'icwe wetu akasha hayo kugira ngo base kure cyo kwenda kugamba n'icwe agandi marako garazi eja wabali byo yayogamu aza buryo ngorya hajechi yahurira na munonga abana be Chris kana ayi zina lya ulihimisibwe Yesu Kristo mukama wetu kama simwe amazina Emmanuel na amanya bwaje umulisa wa buhangizi kandi akitiko ngenda kutwara umugishogu ukusima ruhanga munonga habe izoba yatebekanise umuka ya Julius kandi umukazi we kandi n'abana babo aburuhanga yabaherize nk'ibicuncu kandi umuryango harimo Irene niwe shonga habwenshi twena tujyo mu ryo kumwanya Irene congratulations urikayo twenda kusima munonga kureba ngo elizoba wahereza abazire bawe ekitinisa bakutendera umunga nyenda kutwara umugishogu nkashiriko n'abahangizi kandi ko mulisa okubakira mwena ko kumwija abato n'abakuru ahayo kumukoro ko kwinjira muhara wetu kandi umuyabo harimo abebebezi betu mu government honorable Pastor Kirukire muko yemerera hakashiriko nubwe nakwakira umucanga cyawe kandi cyanje ngwe muyemerera ububira abantu bakunyakirire munonga abo kureba ngo nokikwijuka we bari munonga kwisha byaha na chairman wetu wa RC5 mwana wanje kakwerere Robert kandi inzarwa yeito mwana wanyu yemerera nibo bakwakira munyakirire munonga kuba ari tukashwarire kandi na chairman RC3 nawe munywani wetu ushe mwetetso nibo bakunyakirire munonga tindi kwenda mutwaro mwanya muningwa elizoba tujya kwinjira Irene uruhanga atoreine akatoranira Chris bueno Chris nitwakira umurika mwezi yomosi welcome gweno bubwe kanisa ya kwakira cyamanyisa byabaje efumu eshuri 18 urwabire n'indiri nihagira ngo gweno mukazi wo kushera ababwene kintu kirungi kandi abatungiro mugisha okurugira hari mukama nico kimwe nobweno musheja wo kumushera nawo ababwene kintu kirungi kandi abo abatungiro mugisha okurugira haryoha okurugira hari mukama nangwe numunyikirize mbereke kintu cyanje kirunge kiruhanga yampereze cyara wacu dikoni recho ekintu cyanje yemererwa kunyakira tone kintu cyanje kiruhanga yampereze gweno bunakwakirire mureke nyakire kanisa narebaho mulisa kandi bamwana wa family ji munywani wanje Reverend Kamumise muno mukazi wawe bakwakire n'ekintu cyawe babakire kanja hana bashomesa abankwasizo guhereza muri buhangizi mwena mwemerere
abahumwire kandi nabo ncyakora nabo mwenda mwemerere n'ebintu byanyu babanyakirire munonga ubwo nyemerera Rubaju n'umushomesa wa Kinyamuzi kandi ikintu cye kiri hariya kifire marazi mu Kinyakiri okumuzindaro ku maguru nko kuracyokaho mwampu kundi kirabone Mbenu Chris otungiro mugisha ogurira hari mukama Irene otungiro mugisha ogurira hari mukama Efumi 19 orwi 14 nagira ngo ekane itungo umuntu nabera rwabazeyebe konko mukazi orukwerinda no musheija orukwerinda ubwo muntu namuhebwa mukama Haleluya Kinamas kongo Chris kana Irene nahangani wabatorene buri muntu yamutoranira mugenzi we ngwe numuterere ruhango mu ngarago kubatora Mwene cyandeta hano kwenda kubereka uko abatora imerahanga bashemere kubandi batwaza kura Bible Abakolosayi shira ya 5 Abakolosayi Paulo arikandikira Abakolosayi ishura ya 5 azotandikira mushorongo ku 12 nigenda kubereka abatora imerahanga omakagabo the way they should behave in the home that God is giving you. Abatori n'uruhanga bashemere kutwaza bata. Ntabwecho nko kujya mu ruhanga. Ntabwecho banyandi banje Chris and Irene as God's chosen people. Koko muri abatori n'uruhanga. Shoma abari kwera kandi abari kundwa. Abari kwera ninjira mwabani mureba Chris ubwo yabanatambura na Irene akasimayiro akaba kariho kahemaki ako kasimayiro kaguma ko kasimayiro ruhanga bebe mbere kagumeho uba munyami ushangeni mushikera namwa haleluya kumizamo abatori ruhanga abari kwera shoma mujwaro mutima gwesasi weno kwe mushemere kutwaza mujwaro mutima gwesasi embabazi orejina mujwaro mutima gwesasi kandi hamwe n'injiraki n'embabazi abashirira batinyire bakazi babo mbabazi mu manyango mu ryo muruhire abakaza batinyire bashirira babe mbabazi mu manyango mu ryo mukabi mujwaro mutima gwesasi omushirira w'uruhanga yakwereze umukazi w'uruhanga yakwereze omanyango ndira hanga nayenda ngo mugirire mbabazi nayenda ngo mugirire sasi niyenda kubagambira ariho ninjira kugambira abantu ngunyo ku mukazi wanje ari kuza kuzara umwana wo kubanza nangwa no wa kabiri no wa kashatu bona nkabanyeberiyeho haleluya kabanyeberiyeho ngwe nukunabere njyaho nahurira umushenga yagira ati manyanyo wote mukazi wanje yaza kuzara temoto kandi kitembera mu rubazo sibe mbarara ati bangira ngo yazire ngaruke hati weza hurira nkamo ati umukazi umwana ari kuzo mu ndomwe ukabona ngwe kandi yaba ruhangana mukwereza agwe tori kumuhungu ariho abashisha babose n'ubwoba ko tarakizire bwo buri kutavuga umwana nyowe kabanyeberiyo kushiki narebere yo mutakimbuza bikazire konka kabadu kandi nda kubagambire kinehireye ngo izoba ubwo mukazi wanje rebo ari ikintu cyanje kirari takakebwaga sharampunda basi ahabwe bakutera umungo ngweno mugirire mbabazi obaryo musasi arebe ngori nawe niko abatorerwe rahanga bashemere kutwaza shoma okutwaza je mugume mutwaze je bakanywa no makagani akuruhanga yabahereza mutwaze je aza okutwaza je tukwaza ndio mu bantu ngahati ko kunabagambira ngo umukazi wanje ndamukunda rero nahi ko mucenge katandika kumuniganiga wapi mugambira mu bantu kora mukunda barebe nguye koko umuntu aramukunda na wahi ko mucenge umwereke kuno jinota na wahi ko mukamwereke kuno mukunda ari habari kwe kweyeza hamesho kushabaryo mu bantu konko mukabikumire
bitaka babisyo banywani banje Chris kandi na munywani wawe Irene uranga yakuhereza shoma ubucurezi Irene nawe uri kwika ushange wakirera kuko abakazi bone bacurera haleluya ucurere naho iwaza barebe udarakatwara umucurezi haleluya kandi cyo kimukanda kumushisha narebe acurereye nawe azwo kumosi unarebe urwo mushija ucurereye mwacurera amakaganyu nigagendo meshi mwacurera makandi gombengwa shoma no kugumisiriza mugumisiririzane oguno wakambwese ari nirukiga waje nirukiga mwana rukiga rugungiri ngahe kuri sinarugaga narugakabare itwe nanangwa twiga bakabare ihari munonga kugira ngo hagiye hindukira rukiga kuko noshanga emitwarize tari kushana mwenu munani wanje Irene etoke yiwazamu ukora bishange ujirota ugumisirize abantu bindi baremerwa maka ahagwo kubumba kugira ki ugumisiriza abeshemwe rebo kumusheja tawari marika reba nanyo kumukazi wanje ati marika nangwa nanyo n'ubundi akidiko ntindi marika abeshemwe no shanga hagire byashobe byaturabanizamo amakosa agira no kugenda kahakorasi no bugana mu bushumo ubugana mu bunyegero ibyo ravugane ubigumisiriza abari kwenda ba marika no kubiho mwiguru ba marika no kubiha ngahe uri kwenda mukaza ari kujati nyewe nyenda munaza kushwera marika utegereze banze wazo mwiguru azo mahana kura zo mwiguru urarabahari ahubwo kuba waza kuzo mwiguru urabanza waju tamazima rero wamara kujunwa rero kumisirizo kujunwa rero tegereze ruhanga yakweta rero mgozo mwiguru ubwo nibwo ryabona marika ariho barachi kumisirize so twaba tujyo musomo manyengu umusomo twari mu marika mwene byo rashange byata umusogo ogurazaruke twagira ngo curerire konko umusogo ratandike kuzarukamo ugugumisirize kandi reka mbege saka nobasa kuteka ngo Chris hinoko kwenda ngwabe ngwino teka ngo hinoko ramuhindure toramubasi ningiwo Chris oteka ngo munywani wawe hinoko ramuhindure ubundo mubyo ragambe watoramubasi. The only person you can change is yourself. Hallelujah. Baba no yenda kuhindura mitwarize yananka iwe hindura hayawe kusha iwe hindura hayoha uhindura hayawe nibwo rabase mugenzi wawe najati mwende cyane tuteganisa ugumusheja wanje kahinduireho ugumukazi wanje kahinduireho aha bwenshi nyewe ndi kuguma ngangire nanye kampite. Haleluya. Amen. Shoma nimugomesirizana kandi kwaraga hariho oyiye cyane kufana mugenzi uharagire cyayija muko kunabagambira ngwense derimo bushumo no bunyegero kwaragiro wari bata mugenzi we musasirane. Haleluya. Please sasire kwangwire yo kugambira umukazi wawe niwe Irene sasire gireta ekwangwire sasira neyombe kamaka yori ko nabagambira sasire nyombe cyinde. Haleluya. Amen. Shoma ukoko mukama yasasire mubeni ko mwatwaza kandi kongera haryebyo mujaro kukunda niko kukomerana byona rukundo niye tandikire niye yaturetaha rukunde guma mu kanwa kanyu ugambo Chris ninkunda ugambo Irene ninkunda utariremura nezishaha cyagambira umukazi wanje kunimukunda kandi muntu ukundi kukimugambira ndeba ya Yesu na yanurirwa nanye ngategereza mbona yakangambira rero mubumbatira. Haleluya. Shoma Mujebe komerana byona bakakwatanisiza kimwe kundo ne komerana byona bikwatanisize kimwe. Shoma kandi obusinja bwa Kristo uri kubibasa urababasise banywani banje. Shoma ubu mwayete yirwa ngenjingo zo mubiri kumwe
mutegeke umutima yanyu ubusinge bwa Kristo bugumo mu makaganje kandi mube abari kusima kandi muba bari kusima ikigambo cya Kristo kigume muri mwe rero ikigambo cya Kristo mwakire Kristo mutasi yo mu makaganje no yataho ubugeni kandi yagarirayo ibintu bikaba byo byabire byabo mu rujungu byabonera mwe Yesu ko muto mu makagawe abeshemwe ibintu bibonera hagire cyakushobera oyeta Yesu ureba muntu we shoma kanye ikigambo cya Kristo kigume kikanye mwegesane Chris urikiraho Chris, I understand you are a Roman Catholic. My friend is an Anglican, but he is going to change to be a Roman Catholic. We want you to change. Ubwo yakiriye Chris umanyengo n'umukatoliki n'abakabonero nitwenda ngo hinduke utandiko kachape. Haleluya! Atandika kachape. Ye konka ekigambo cyagira ngo mwegesane mwenu Chris wabona yakatandikiraho tamushekerera indamanya yaho bwayikanye kirora abanza waza ukamwegeso kiriya barakatandikiraho kwa Tomukono rero ujuroti umwegese kacapa umkiko turi kumukoha wagenda hinduke uwo mukazi ahindukira go mushenyi. Haleluya. Toma mahanane rero baje cyabashobera mureke kuza kwikana mu kigambera abandi ayirino reke kwikora hagire cyakushobera ari Kristo ukiruko utireka zo kugambira mama utireka zo kugambira tata ngaha ubanza ushitamena Kristo mu kishenge utikonka mwami oneki nawagira kona shinyine mucara mbene muhanane omubwenge hagire cyabashobera amakana g'abantu babiri baza kongeramo akashatu ugambire Yesu ukama agumene mwana mwisora kama ruhanga ubushobozi bwona we bari wagambane twe bitashobora kongera kushoborera abana bawe kandi byagendaje izina ryawe rihimbisibwe oyombekera abana baitu bagira amakama runja ko businge no kushemererwa mu izina rya Tatekwe n'Umwana n'Umwoyo kwera. Yes, ezengaro akidikoni kakufetu mwakire n'izindi ngaro z'amani okutwariza hamwe reka tusime ruhango wakoze sanki dikoni bishema engare za Yesu nizazirimo nakaruru motarinye kwasi obo yagira ngo umukazi ubonera umushijo mushire ecenji neco muhendo ikano umushijo bwino mukazi wo kushwera waboneke tukeronje. Amina. Abahimani bagira ngo waboneke tukeronje abo n'abahima abo banyu rero abana bitwa bahaba ubonye ikintu cyiza nukuri bano ahubwo burungi bw'eshahayi Yesu ayikamu yes okay twaza kwiyikiriza cyamanu Sisiri yes atwakureho atumukize cyamanu C5 cyamanu C5 atumukizeho narebo rero twigeze no kwinjira ezo nengo mapango disukazi misinga bishema wereza kazindaro kamanja kidekoni kandi hamwe na timu onare umember of parliament abwachara barusiga ukamanje district chairperson ujo bujeni bw'izuba abagore betu b'izuba abatari bo bujeni mwene shaha zambi nenda kwebaza abantu abwo kwija kutahira biriya sobuje
Julius Chiabire nayenda neki Ninamasiko Julius Chiabire noyenda irizoba n'abantu kuzaha kabta irobugeni kandi bakikora ngeno nani kushaba ubwire bwize tindukuzabugamba binji onka mukama wanje district ya Pasoni nomanya kurone yonjire abantu banjire kujwara masika ijo abapolisi kandi babakwatani babatera bakurusane tereresi mu batera rusha ngena mazima nigere nani shaba mugarabe n'ugamba ikintu cya masiki wongeye gushobora abantu kugira ngo kibe serious kintu kuja kuturaho irizoba baturikwakira kurisi n'umucara wawe tuendeza ubushwere burundu akidiko na herizo natahimbaga n'umukazi wanje bamushaba yemereye ikintu cyawe unabona ikintu cyawe kandi nagitahana muramu wanje nawe kamwanzure ayemerera n'ubwari mukwiye ahandi shawa MC shazi janizibayo abantu bazahare mureke twerusobwire bugufu kandi twari umugishogu ubwo kweta chairman C5 ukijuka kuri abantu kandi ukagiye cyo wabahabona mugaruke yo kururi babare engaro mpango za chairman C3 uyayicika n'abahenti uyangajika ndiramuzinga inchimanye chawi mukama simwe asimu mnonga haleluya amina mwa kanyinze arwati mukama simwe asimu mnonga mwa mnonga sama dikoni amwe na wajenzi wao wijangabo kama member of parliament kandi amwe n'abandi bebembezi bagenzi banje umwana wanje Julius hamwe n'umucara wawe abagore bitu basebo n'abanyabo mu bigeza byanyu kandi ari umugishogu kubasima mwena abotima gwa rukundo ubumwayereka basima kugira mbaga ukashanga ngo basakunganya abantu ngababona okabaza kuswara ngabasyobaso Shantanche kugira ngo urwo muntu w'abantu abantu no bakunda kandi abantu bagira ki rokunda so nyina kubasima abokunda ikaya Julius mwe bari kwija kwisa omukoro gw'abana babo ekindisa kandi abagore bitu nyina kubahamza kugira ngo institution eyibazamu ahansi y'iguru hari obonera kugikiza buri muntu wena aho abagari abanayitenga wagiye kitindisa ukece abagore bitu bagaki bagera izuba abanayina wagiye kitindisa ukece abazire b'abana aba bagera izuba yo aha bwanje kandi mu mukuri bw'eyo ubwo rurerwo rugendo kambashane mu nkwase tukuze abagore bitu bagera ubunga mukuri bw'eyo ahabwo kuba ruhanga abakorera by'ambabazi chairman RP3 yagira ngo nyongere marabuye corona ebire corona rukiga as a district omurami bibiri byonka kwazire abarwire barushika igarakerana na mushanga just within 2 days so cyane ngakuri kiziraki kiri kubi ngaruka ngashamo tazara mwe ugamasiso mukaka burimu aho bete mutara kubujwana ekirajiro ekwatinye no kujwara masks waza kuchinguza bakwa nanare no polisa nuya bakwa utavira maski bakaba kuterofanya mutwarenga mutwarebi so muri tazara mwe kitaka jirokwe Amanya polisi wanabati makunda cyangwa aro kwekika n'abantu bandi batarika kubiba eto ni mwani jumirira
konkani mu mugwanda w'amateka bagambikiraga mu kiraki mu kikurati ahandi ishahati munwani witu katwara umugisha wogu nyete mpaka mwesire kamaze ubishoka w'abagusi na honorable member of parliament ahabwa entunguka iyaro natworera umuriro usigaye yitu akanya gake akusamira ofisi ya chama LC5 umunyazeta yonka wabara ibintu byantunguka ebizo muri kamwezi iriho n'abanyamaguru wa parliament atushakireyo byarenjire miliyoni zuka 200 kamba sharo mu ndero no mu ngabo nyaba kumusima bine kwatarisa mu njamwe nyewe nawe abona bacha person ba LC5 bona barukika kamusharo manyanga zo kumizaho kandi nyaba kuhamza kuja nanye nge nyuma yawe kuja kukorengane gushika kusomisha so kamushare uyije uyongere wahana abagore bitu kandi wongere kubendeza kufera uburundi we bari kumburikiza mukama bandindire 5 Rukiga district Archdeacon Weitu n'umucyara wawe abashomesa abantu ba government mweno mbikinsa byanyu abataka bagenzi banje basebona banyabo mukuru cyo mwaka mukuru cyo mwaka nisima ntanga ntinge bugarukira okushanga muri abahuriye umwaka kutumazire kubere kuri yo mwaka gukumire mwena n'umukimanye kiturabirimo nishabarahanga ngo mwaka musya kutubero kuyihorera abagore bitubera izoba Chris na Eileen na nahurire ndabajya mu bargar kunjiri then statement mwaba bakabari abanyakabari twabashemejerwa kandi twabakira Eileen nyenda ngumungwaze tebe Eileen no mungaro zamani owatisya he izoba Eileen webare kubo mushi wo mutoma webare abo kubana mechi kumanyisa senior 1 senior 2 university buzuma kurunu mujango Eileen tarabe yo mushi wo mutuma okutwerundi nyaha twena twakubire duru webare munonga. Thank you so much for behaving yourself. Thank you so much for knowing what you want. Buri mukazi wena buri mwana wena omwisho washira kushwerwa eke kinsa nakini munyikirize nkuritie abazeire ba Eileen kurunu mukiramu nabo tubarateye mwamani erizo bakustarya erizo bamunyikirize n'ubundi politician amana mwinji mpani Eileen abo kuba nyombu shwere namara mu myaka 20 ahundi nerhanga unayibembeze byo mwana Eileen you put God first in everything you're doing. Put God first. Nangwa n'ubwa no shoro kutere ndamu jirote hanga naza kushora ondemera umuhanda kugutari omukazi no wayigarira hansi tuyingane turangani nabuza abanyarukiga hati nkabaja tubitu umurankundira ki ekimundezera karuru bayiga wetu mu makagonga omukazi wayigarira hansi omuntu weno wagire mitwe no mu office nibenda bari kwetwara Burundi muntu we nimbangi mu parliament bayeto auctions nabajanga urukiga manyarhanga amakagawe roishaka basi yenda ngunkabure kintu nyo chikande ganza mchiro ngushwere marifasiya esu muyo mshisha wawe at least you've got a chance. I'm talking to you. Avoid your husband's phone. Esumo numuchimangu zishenyira makagabantu amisho gawo Eileen garonde birungi omutokwa okwishura Mungu baro numubi amakano geisha kugume. But the moment you think your husband is the best husband, he will always be the best husband. Banyani bawo ronde banyani bawo barakubera bo mugasho. If you have a friend nareba ine banyani bawo benji bakwetorire. If you have a friend who is going to call you and say, I've seen Chris
amahirweho nyenca karokeija ngo amakagarimo ekyo tukishazamo mu izina rya Yesu abakurize nimbamanya kandi abakabare tumwatuma mwayeshikira imo mwarebe ensiyona yawayo okuno mushaija w'amaani bakakuza omwana wabo kurungi Irene nitwesiga ngo buri kimwe nikija kubasa another secret kiri kurema abakazi bingi. Please, do you still have your mother? Oh, we thank God for that. Oh, mami wa Chris yemerera tukumanyi ubundi nibasa wow twakushemererwa akiri umuto webare mnongo nitukushaba akidikoni yagira ngo kwega kwayo nitukushaba Irene n'umwana muto mwakire abo mwana wawe aharashoge omusasire nk'uko kusasira abana bawe. Irene nyenda ngo ekyo kihurire kurungi wanonda mukrista aguma kukunzire for the rest of your life omubi n'omu Burundi kunda nyina ekyo niyo password etakakuremesama asa muntu w'omukaikuru wamwe ekityo okamukunda nomangu noshika n'obwire n'obwokukora ekibitari kukireba nyowe kyambesiisa ekyambasiisa maka n'okukunda mazaari hati mazaari omuri ekidakika nawamuco Caroline yakora enshobi nakugira ati Caroline tarashobi habwokuba nkamukunda ekigambo nsasira ekirema biki kibahari gyenda oyina omutima gw'okukunda nyokoza kaho omu kishengye kya nyokozaari oba omwana we nawe neija kukubeera omuzaire nyina amaki Ruhanga abampeera omugisha abebembere abanyakamwezi mwebare kunkunda muri kazaaramu mwebare munonga mwebare kunteera akaruru kunaninyije sumu neija ninjiteera ninyishika ndi omu kisanja ky'okubanza ndikubagira nti omurongoti hati ningureebera buri omwe nateera airtime rara nateera esimu ari omu kisanja ninkisiimira Ruhanga obwire nibukye nimbashaba ngu tukwatanise tugire ki waza ahantu gire ki wayegaho eriizooba wayegaho ki kuza omwana wawe kurungi abakyara barya muhe ekitiinisa abashaija banyu abaana banyu bakure kurungi reero ekya korona muri kazaaramwe mureke tujware masiki amashomero bagigwire konka within a short time chairman twine abarwaire bangahi ba korona omu rukiga Rwenda na bangahi wanji hihi 10 twine abarwaire barukiko mu 10 rukiga mweru nani ndo omuntu atajwire masiki muri kazaaramwe n'ekintu ky'okusasana abo bona b'amashomero bagigwire within a short time nigishagaruka gakingwe twatutefiireho twatuterwanirire mwebare munonga omwami Kakoro n'omukyara munkirize mbe nimwe nasheba Ruhanga bangarire kurungi omu maka ganyu and we can't take it for granted abanyakabare. Thank you so much for loving our girl mugateyo kurungi mukama bebembe mwebare munonga engaro mpango munonga munyikirize nsimbe Kakoro ekintu kuzakukitina kukigamba Kakoro nkugambire kinakundire ekyo namukundire ogu mushaija buri omwe akimwegere omushaija ogu n'omukyara we basharamu ekintu tibari kucenginga easily. Kakoro nukwija omu first term okanjira oti Caroline obuzima nyonyine ahu natwire nkakikusiimira nakurespectinga n'erizooba nikyo nizira nkagira nti omukoro gwawe ninguhiisa ekitiinisa mbwenu mwatwara omukazi w'omutomo manya ntubareebera abazaire baabo webare munonga Kakoro n'omukyara wawe Rukundo Egomeho webare munonga ezindi ngaro z'amaani nabwe mbwenu oba nkagira ngwenti bakabashemerere kutumita obwa minisita onashiwe narira eshayona narikwepa kutwara why not itushuru chika kajuma Ruhanga
Tushabira hona lebo wi tukangandi okumanito twijuke bona watembere kumwejuka bwasige nyuma. Ico kirungi cyo wizira naha bono ukumoyije twakure. Thank you so much. Rero shite bwe muntakagire hari nyugamba shaka. Aga kuri saga ruhanga imihande hwireho kukuri. Ejo ratinde heta chire. Rero ngahati yakutonyera turya. Nitwebwe mbabazi. Ebe byona nakubitereza. Basi. Komeza. Eka twinjira. Yeto mushija ija herezo muharaba mutwaye. Kashimbwe mutkoreke. Chairman RCC RC5 bakusibire. So kwa ikaha OMC. Yes. Nari kushabangu abafamile baronda abantu nkabangaye bemerera dene n'abagore abakabari nabo baronda yo baronda abantu bace kirembera baronda abantu bace memerera tubahereze ayire no mutongore mugende muzo kushweraje Beto batajena